right motheletši wa mmutse community radio gona fa le go 96 number 3 fm molaetša wa ka e be e le wona wo motheletši wa mmutse community radio gopola gore lebaka e be e le go leta moruti ka sefela o fihlile tlou tša baroka magagešo o fihlile tlou tša baroka gomme e re ke pote gona ka fa nke ke monametše platformo ke monametše platformo a tamiše motheletše kgole le kgauswi mo a ka beng a re theleditše a le gona le balli ba rena ke ba bone ba fihlile ka kapa radio gomme re kgone go fegolola se borala ka baka la gore ge e le mampia a lapile melala ke bolela ka professor Moremi tlou tša baroka go tšwa lefaseng la ga matlala ramošebo e le ruri ngaka ya borena ya setšo ke ya momogela ka sona sebopego se professor a ke go leboge malome ka kapa ke be ke go dumediše ke dumediša thata ba gešo ka mošate ke dumediša bokgošigadi ba tseta ba mošate ka moka ke a bua magagešo ko tamiša ka kua magorong a mangaka a setšo ka mokana ga bona ka kakaretšo re sa šie motho ke bue ba gešo ke ye go dumediša ka kua baruting ke sa šie motho baruti dibishopo di-archi ka moka bo mopapa re a le tamiša ka mokana ga lena ga re šie motho ge re bua ba gešo re tamiša ba etapele ka go fapana ga bona ba mekgahlo mešomong ya go fapana moroka wa letama ka kua dipetlele ditliniki meberekong re a letamiša magagešo moroka gore madumeki ao ba theeletše ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago balli ba rena ba letšatši nna re a letama ke ba dumediša kudu ka maatla malome ka kapa ke be ke bua ke dumediše mmogo le bašomi ba re šomago le bona ya malome ka kapa ke no rata go tsebiša batho gore ke ile ka ba tshepiša gore re gare re ngwala buka buka ye re ngwalago e tšwele ba ba ikganyogago ba tla napa ba letša ke tlo ba fa nomoro ye ba tlo letša mo go yona ge ba nyakana le buka ke buka ye ke ya bongaka ba setšo e swere bongaka ba setšo ka moka ka kakaretšo ka mogare dikagare tša puka ka moka di tlo le botša ditaba bophelo maele ka mokana ga tšona ka moka di gona ka mogare ga buka ye e tloga e sweretše dintšhi kudu tše e leng gore di ka tšwela motho mogola e ne le mangwalo a mabotse kudu a dikeletšo a dikhomotšo e ne di kagišo ka mogare buka ye wa e nyakang o tla ria gore a tle a re letšetše ke tlo mo fa dinomoro mo a ka letšetšang gona goba email e leng gore a ka tla e berekiša gore a kgone go kry-a buka ye ya bongaka ba setšo a tla kgone go tseba gobane kudu re rata go bona re ruta batho ka bongaka ba segaga bo bona ka setšo sa segaga bo bona batho ba swanetše go tseba gore setšong sa segaga bo bona bophelo ke ba mohuta mang gona dinyakwa tša segaga bo bona ke eng ge motho a le mathateng ga a nyako tšwa mathateng a ka tšwa jwang buka ye ba gešo go o ka e bala ke ne nnete gore o ka se dumele gore o be o e fe bana ke ne nnete gore malapa ka moka a tla duma go ba le yona buka ye gobane ke buka ye e swerego tše ntšhi kudu tše e leng gore di a diagala mo maphelong e ya go botša go wetše ka gare ga bothata gore o tšwe ka mogare ga bothata bo o ka tšwa jwang ke buka ye e leng gore e ruta motho dihlare ditaola maele kudu mo bongakeng ka gore re itemogela gore mangaka a mantši a segaga bo rena o kry-a ba sa tsebe segaga bo bona mola e le mangaka a setšo jwale go nyaka ba tle ba kry-e buka ye ya bongaka bja setšo e tle e kgone go ba botša tše ka moka tše ba di hlokang January ke tlo ba le lena kudu nako e telele ke tlo e ruta buka ye ke tlo e ruta mo Facebook le tlabe le ntheeleditše ke tlo e ruta ka labobedi ke raka Mantaga laboraro labohlano ke tlo ruta buka ye go fihlelela e fela e na le matlakala ona ga feletše ka mokana ga ona tloga ile a mantši ba gešo gobane re dutše fase ge re ngwala buka e ne le 260 ne le matlakala 260 re tlo le ruta ka yona buka e le tsebe
le be le ikwešiše le be le kwešiše setšo sa segagabo lena a se yona e noši re ngwalang ke ne nneta gore mo January re tlo publisha 3 no re ntšhitše 1 then re tlo e riela re tlo e lontšha gabotse semmušo batho ba tla ba e bone ba e tsebe batho ba kgone go tseba ka setšo ka moka ka kakaretšo e swere ditšo ka mokana ga tšona re tlo e ntšha ka maleme a go fapana batho ba tsebe gore setšo sa segagabo bona se jwang ke leboga kudu malome kaka ke go leboge prof ke go leboge mongaka no ke a e bona e tloga e šišitše wa tseba e šišitše gomme ge ba ka tekreela yona wa ba ka tloge ba gama wa tseba ba gama tsebo ene moroka wa tseba batho ba tsebe gore go gama tsebo kapa go ba le tsebo ke thuto ye nngwe ya bophelo ka moka o tlo o tseba dilo ene o ka se re go di tlhalosetsa batho wa re ke kwele ba re o tla be o ba tlhalosetsa seo se tsebago gabotse ebile o tlogo o swere buka ye le nna wa ke tla nape ke netefatša gore ke kry-a di-price ka moka ke tsebe gore ke bokae gomme ke kgone ke tloga ke hloka kudu mo lenanegong le ke le dirago le professor no wena ke tlo no go rekela yona malome ka kapa ikwa gobane wena o šoma le rena o swanetše go ba le yona o nape o itsebe e swere kore buka ye go ka e bala gabotse a go ngaka goba motho a ka go ropa go ka setšo batheeletše a ke re la mokwa wa ntshepiša gore o tlo mpha jwale ke ra gore ga a sa mphe ke tle ke bue ke motlale ke re banna sala ntshepiša jwale ga a phethagatše mara ke a tseba gore aowa o tla phethagatša ga se motho a go tshepiša batho dilo a se ka di dira prof baiti ba rena ke ba mongaka nke ke ife mmamolang ke a no dumediša batheeletše fela go no batamiša fela ya no batamiša nke le tamišeng batheeletše mmagorena ke a dumediša ka mo dipitšeng le gona re gona ra lena re gona ke nyaka motho ola mme ga ye go kuka ngwanola motho ke mo nyakang ga botse šule ka mola and then mme re tla mmitša mo a hlokagalang gona ka gore ola ke yena a tlogago a tloga a swere ditaba nko gore ke lokiše se sengwenyana fa radio gona fa le go 96.3 FM moroka ke nagana gore re ka nape ra fa kgaitšedi ya rena sebaka mola a nke e be ena a hlalosang and then mme a tle a fetole godimo ga tše kgaitšedi ya rena a di bolelago gone kgaitšedi ya ke kgopela gore nke ba go batameletše le kopelwana le o fawe nke o hlalose madume ke yao ke ya go tamiša gona le ka gare ga dipitša tše kgolo tšeo di kgabakgabago ngwanešo sealemoyeng sa Motse Community Radio wo le mmonago wo ke Professor Moremi nna ke nna ka kapa radio bao ba bonago ba ke crew ya Professor Moremi bao ba netefatšago gore a life ya rena e sepela gabotse ka mola le tlakaleng la Dr. Moremi kgaitšedi ya ka lengwaletše pitšeng tše kgolo ka morago ga poledišano yela ile go ya ba gona fa gomme e le ge le kwagala le na le mathata a mangwe a mantši kudu ebile le tloga le kgopela thušo ke a re re shakere
ke tlo go fa sebaka ngwaneso nke o nwala taba tša gago gabotse o re fa nnete o sa tšhabe selo o protected banna bao ba bonang mo a se ba go ga dithapo fela ke ba go lamola ge ka ba go ka ba le kgonagalo ya gore o mongwe a nyake go emišetša o mongwe letsogo maraga ke tshepe gore e ka ba gona taba ye jwalo ka yeo ngwaneso fegolola se borala mampia a lapile melala kua gae ngwaneso e no tšea nako ye o hlalose ditaba tša gago ka botlalo. nna ke dumediša batheletši ka pitšeng tše kgolo leina la ka ke le hlokaina ke ile ka ba le bothata le motswadi a ka mara e se bothata ba ntwa nna ke makatša ke yena ge ke rekile dieta tšatši le leng ke ile ka re ke rekile dieta ke sane le ngwane motee a mpotša re lapere dieta tše botse nna ga re natšo ka re aowa mama o tla ba le dieta tše botse ba nna ke sa bereke na aowa ka tšwa go yona tšatši le le mama o ile a mmakatša le gona a nthela re a nkry-a ke dutse ke tituletše ke ti direla tše ke di direlang a fihla re aowa le go ka dula wa phetha ditaelo tšeo a go nante tlo go go lokela ao ka te kgomolela tšatši leng le gona o ile a tla re dutše re apeile ra ja go sene bothata bana ba gae ba dutše ba bolela ka taba gore he o sentse gore o rutege o bereke go riegeng ao motsadi a ka a fetola nna a nrela re aowa wena ke nyako gore o tlo o sokola ke nyako gore o sokole o tshwane le nna ka homola bašimena ba gae a senke ba fetola ka emela ka kitchen ka kgotsa tšatši leng le gona re dutše ka mmotšiša ka re kganeng wae motswadi aka o nrela ore o nyako gore ke sokole ke tshwane nago kganeng go riagalang o ntlhoetšeng a re nna ka go tlhoya o ile a bona mmatswale le makoti ba kwana na ka re kganeng o ra jwang ka gore nna a ke tsebe na a re gape wena o reletse mmene nna ke reletse mmatswalaga ka re jo awa nna ke di tsebe tšeo ka te kgomolela ngwanyana ga e na le gona tšatši la ntse a se fetole le ena so ke ntho ileng ya mmakatša gore go riagalang so gwa tle gwa thoma tšatši le leng kwa gae go ne le bothata ngwanyana gae o ne le bothata ba gore ba re go ile gwa ba le mokgopha kwa gae mokgopha o le metsi so mokgopha o le metsi ba o inulla a ba fetše o inulla mama a tšea mokgopha a o tshuma ga a fetše o tshuma go tloga mo ngwanyana gae ke ge a etšwa maboya dimpša ka motsebeng so o complaina ka tseba ga gore ka mo gare ga tseba ga gape go lla selo se no re so le nna ke a makala ka moraga ga mo ko gore ne re sa le ba bannyane go ile go tla no go nngwe kgolo kua gae go itla no go nngwe kgolo no gela ra laita mama a go tša mollo ra mothuša go tša mollo ne re sa le ba bannyane no gela ko gore ne o ka re ne e kokomoga so no gela o ka re e fufile gore go riegetšeng ka gore go thomile gwa tšutla mollo gwa tšutla phefo mabone a ba a tšhaba le tšatši leng le gona re sa le ba bannyane malome o ile a tla le ngaka ga kua gae ga e tla le ngaka ya tla le cousin aka ba hlaba dikgogo le gona re sa le ba banyana ba hlaba dikgogo tšeo go a hlapa ka madi ngake ya gasha jarateng mama ba rela mama ba re hlape ka ona mama a gana ra ona nka se hlape ka madi yake a rela re le rena re se ka hlapa ka ona aowa malome a tšea moeta o bja ka dirapeng moetano monnyane aowa a te tsamaela mama tšatši le leng matšatši a ile le mengwaga e ile a tlala ke pelo a tšea moetole le ona a o pšhatla a o tshuma a re ke taelo ka mokgwa ba mmoditšeng ka gona gonne wa tseba nna ke rata gore a kere le a tseba gore gantši re bolela le lena mosegare mosegare o boletše le taba ye nngwe ya gore o ne bothata ba gore masogana a ne le go se go dulele mo e leng gore tšatši nke o hlalose yela ya gore o ile wa lora mmago a di ya eng ke ile ka re tšatši le leng ke se a dula le papa go ngwana ka wa bobedi ba ile ba tla gae ba kokota a ba fetše o kokota a senke ba tšea nako ka re ke ngwaga fela ba re ba tla ka lapeng o ampotša gore o tlo nyala so a re o botse bo malomago ka founela malome a re ae nna go ntšwale nka sebe date ka gore ke a moria ka re wa moria a re ka re ge ke boa moria ke tle ke le botša gore ke tlo tlaneng aowa
ka mmotsa motho ka karao ba re ba tlotle ba bea date ba tletle ba le botsa ba boa moria ene go tloga gona mo ge ke tloga ke re ke a metela toropong nna ke no kgamega ka montlong ka complaina ra ba go ntongwe lengwe ya shesherekana ra no lwa gore re lwelang a re tsebe o mo atikela ku ka tle ka botsa mama ga ke thoma ke re ke kopana le masogana ke kopana le yona o la ke tlogelane le ene ke kopana le masogana go ntitia a go lwa le nna gore ba ntšhetša digobatši fela malome ka kapa o re go ne toro e re a se toro nka se re ke toro ka gore ne le mosegare ke dutse ke tepotšiša gore gabotse go diragalang wa le mama a fela a mpotša a re ke tlo tshwana le ena and then wa dilo tša ka dino tlhakatlhakano ka re ke nna motho ke nwang jwalana so ka bona mama ge ke re le mompeteng monyako o lebane le nna ka bona mama a no tšea thini mo kgone a e bea mo monyako ka phafoga and ne ke sa tshwara ke boroko ne no ba kgosana boroko ke toro nka se re ke toro ka ne ke sa tshwara ke boroko ne ke sa dipotšiša le nna ke kgosana boroko ke tsega gore mama o ra mama wa mo tshepa mama nka se re ke a mo tshepa gore a ke mo tshepe nka se bolele so gore a ke mo tshepe ka gore ntho ngwe lengwe e ke llang go yone ke a go wena ke a mmotsa so mama ge ke mmotsa o ne go meemiela so ke a dipotša gore wa mama ge ke lla ke tla go wena a meemiela na a ke re le tlo nyaka thušo ga itseyaka ene ge le nyaka thušo le santse le bolele nnete potšišo shi wa mo tshepa mama na aowa a ke mo tshepe mama go ne le mantšo a morwedi ya go a reng ka molomo wa gago wa ntšhitše gore o nyaka gore a sokole jwale ka wena wa boa o re o ile wa mo kry-a a enwa taelo wa mmotša gore go no swana le ga a ka nwa ditaelo a phetha dirang o tlo hlaka ka se lokele ke selo ngwana šo o bolela ka toro kapa pono ye a go boneng o tšea thini o e bea mo monyako ene mosegare o boletše gore go tloga nako yewe dilo tša gago ko dile tša no hlakahlakana le go tšwela pele le lesogana le bele re le tlo montšhetša magadi la sentše magadi ke nyaka o fetolele polelo tše tša gore ngwana o tlo sokola jwale ka wena ke nyaka go bua gape nke o fetolele ya gore ka kapa radio nke o fetolele tša dipolelo tša ngwano tše a di bolelago motswadi ya ka gore ge e ka ba ke nnete wa di tseba o be o di bolela godimo ga maikemišetšo a mohuta mang wana ditaba tše yena a di bolelang tšeo a ke di tsebe ena a ke tsebe ke lwa le yena ka gore nna le yena re no phela re le so ebile a go fete 2 days re sebe ka moka a ke tsebe nna le yena go le ntwa mo re phela ka moka batho ba re bona ntle le ntwa a ke e tsebe tabe yena e bolela ntle le ntwa mantšo a ngwana o a kere wa bolela o le mo wa theeditše le mosegare o wa kwele ge re ne le wa tseba mantšo a ke a tsebe a wa tsebe kgaetšedi aka mantšo a o reng mama o ne le go a bolela go ne le motho a tlhong a mokwa ka mogae ore wa ileng a mokwa lentswe le a ileng a mpotša gore nna o nyako gore ke sokole ke tshwane le ena ne go ne bašimanyana ba gae ba babedi ga senke ba mo fetola ka moka ba re tu ba inamela fase nna ka emelela ka kitchen ka tipotša gore wa e mama a bolela so tšatši le a ileng a mfetola le gona ke mmotšiša mo pele ga ngwanyana gae ka morela kare gane mama ke dirile eng gane wa o ntlhoile na a re nna ka go tlhoya o ile a bona mmatswale le makoti ba kwana na ngwanyana ga e na le gona mama ya mantšo a o e tsebe gore o na le mantšo a seng a loka mo go ngwana wena le kgaetšedi yaka wena o reeletše ka yena o reeletše ka kokwage sebelega wena o reeletše ka mmatswala mmao okay mara ye ya gore o ile wa bona mmatswale le ngwetši ba kwana wa e tseba le yona dilo tšeo a ke di gopola ke reng ke bankgopotse gore ke ka ngwaga mang ka gore ga a re dikgaetšedi tše pedi o mongwe a se kgale thata a dula gae o tlile mari a kena technical a ke tsebe gore o tla be a le gona ka ngwaga mang ka gore o no fitlha mo a ya sekolong go ya ka wena ga a ke tsebe go le ntwa o e ka be le hlatse gabotse nna ke nyaka go tseba mo mama
ke nyaka ye ka mo kgaetšedi ya ka toro ye ka gore o lorile goba ebile pono ya ge mamatši ya tshutshwana e bea mola o ile go phafoga wa e bona tshutshwaneo ka se bone selo mama ba le kae ka mama na se gona le go se motho mmago ba se gona na se gona ke kwele o bolela polelong gore go gatlhana le masogana ba go ntšhetša dibolai ba go betha wena o ba rileng aowa o nna ke ileng ka dula le ena a sa mpetele selo ke gore na a dula le bannyana ga a dula le bannyana bala ba mokotišitše o tla go nna walo le ena o papa goki ga a dula le bannyana bala ga e tla go nna walo na kganontelekisa ka koloi a ntula ke tšhabela ga gabo a gone nto ke mo direla ke mmotsiša gore ke mo direla nto ke ileng ka mmotsiša la mafelo ka re ga botse ke go dirileng o nkiša letsogo o ile a re ga mfetola a nthela a re why o ja diaparo tša ka o di tlhakanya le tša bana ba na ne ke hlatsitše washini le e sa oma ka tšea washini ka e tlhakanya le ya bana ka e bea ka mone gore balang bana a re wa o tšea washini a ka o e tlhakanya le ya bana na ka re washini la ka ya oma so gwa thoma ntwa gona moo jwale mpotše mo kgaetšedi yaka wena go ya ka wena ge o lebeletše go ne lerato moo goba gone lerato a gone lerato a le gona a se lerato ke gore go nyokomperekiša gore na a nyoko gore nna ke dule le yena a diretše a di dira nna ke be mosadi a go dula ka mogagage yena a tlhetle le maemo a nyakang jwale o kae gone bana gomba le o gagage Le tlogelane. nna ke gane a ona ke teketse gae ka gore na nkiša letsogo banna ba ka moka ba go papaa ka moka ba ka ntle le gore ke tšhabe ke kitime ke te tšhabele a gone polane gane ke petho e jwang eo ya gore monga ba tšhaba ba kitime ebile ba kitimišo ka koloi ene le gona why taba ya go mmakatša kore why banna ba ka moka ba o dula le bona ba go betha a o gopole wena o ba tshwenya le ka nto e teng ke gopole ke ba tshwenya mama ga o tseba sese o mo tseba e le motho wa mohutamang wena nna bao ba gage bao ba morago bao nka sedi a ke ne bohlatsi jwa tsona nna ke tseba wa pele o e leng gore o ile a re ga a tlogelana le ena ke gore ra dula fase ra moaga nna le kgatšedi ya gena ngwana number 3 wa ka morala ka re monna wa kgotlelela a ke re a go bete jwale a go bete kgotlelela a kgotlelele koko ba mmetha ebile ba molelekiša ka koloi bja sa mmethe jwale owe ke tlhatse monna le o mo rapetse a re dilo tše ko go rietseng tsona ka moka tša diphošo ke kgopela tshwarelo mara e se ditshwarelo tša gore bja meeting e be o be a kgopela tshwarelo godimo ga ditiro tša mohutamang aowa ke tse gore be ba rianang wa re o thaetša mmago o waka o thaetša mmago nto ngwe le ngwe ebile o nyakile stene hleng le ga geno nna ke nyake stene hleng le ga geno a ke tse gore go bakiwa ngwana go riang gona mo go botšiwa mantšu a maduang mošimane la re ke kgopela se nna ke go tshwentseng ka sona ke kgopela tshwarelo re swarelane re be nto e tee o a sankane ko kwešiša re a ke sa nyaka ko gore re mo rapetse ra be ra nama maoto kgaetšedi bao ba morago bao wa itseba taba e ke nnete o reng wena o ganne lenyalo le o leng gore bo o sa bethwe bo o swere gabotse ebile ba go nyaketse stene ebile monno wa modimo a bontšha go aga motho ke be ke dula le ena magweng ke be ke dula le ena magweng ngwana ka wa 7 month o ile a fetša a wele ka gare ga metsa go bela so ga wetse ka gare ga metsa go bela nna motho ne ke mora ke re ntshwarele ngwana nna ke hlabe yena a le busy le banyana ba ka next door mo Mamelodi re dula Mamelodi a se ne taba le nna ngwana a fetša a wetse ka gare ga metsa go bela a khumuga sefatlhego le letsogo go ntse le ne 8 years o le mabadi a ntsheng a sa bona a se ne taba le nna a titirela dilo tša titirela Mamelodi mara sesi wa tseba gore monna ga ria dilo tšeo ka gare ga relationship o swanetše go biletswa batho ba go tseba ba molao ba mogalemo mothole ke ile ka dula le ena fase ka mohlalosetše ka re dilo tšeo di dirang a di sharp so mothole a zanka a nthetša o ile a kwata ka mokgwa a kwatang a ba nthela a re ya gae ka ke tlile gae ka titulela mo gae ka mora ka re ke tlo tla mo ke tlo nyakela bana diaparo tša mariga a re o tlatla nna ge ke go biditše so ka titulela gae tšatšinang a mpitša a re tla magweng ke fihla kua magweng nna ke a gamega ka mogare ga room ke tswela ka ntle ke boela ka rumong ke a gamega ka mo founela ka re gape nna ke a gamega ka montlong wena a o gona a re aowa ke dilo tša geno ka re ke dilo tša gešo ge di reng ge ke gore ke re ke a gamega na so ka boela gae ke fihla gae ka tekela kerekeng ke fihla kerekeng ba mpha taelo ba re taelo go fihla o e dire ka mogo sorry
a re o e dire ka mokgwa le ka mokgwa and then le gona ra tseba gore a ka se nyake yena taelo e tlo go bontšha gore ke motho wa mogutamang so taelo le ke fitlha ka kwa romo ka e dira ka mokgwa a fetsa maanro ga re o nyokolološantšha le batho ka mo ntlong na jwale mpotse mo kgaetšedi yaka o bo mo rata monno ne ke morata mama o re ka nako monno a e tla kgopela tshwarelo o be a le gona and then monna o go laetša gore le o mme ba a mo rata ene monno o go laetša gore ba nyaka go agela lapa ke eng se se go ganeditšeng gore o mo swarele motho le ke ile ka mo swarela go mo swarela ka boela magweng that is go go botsa gore ke ile ka boela magweng e ke fitla magweng mo rumo ke a gamega so ka mohlalosetša le mama ke ile ka mohlalosetša ka ba ka tšhabe ka re nka se dule ka mogare ga rumo ke gamega a ke tse gore bothata ba ka keng ande bothata ba ka keng ka ke yena o mmerekong ke a tšwa le bile ke botša ose mo ke re gape nna ke tsena ka mogare ga ntlo ke a gamega a o tshela wa se nka ntšeela tlhogo a tetsamaele ka dula mo monyako ka re gane wa ke tsena ka mogare ga ntlo ke gamegana ka mogare ga rumo ke RDP ba e ripile so go ne le batho ka mmasaide jwale mpotse mo kgaetšedi ke banna ba ba kae o dutšeng le bona ba be ba go betha ka morago ga oke ke ba babedi 3 ye ka moka ke yone e go iteileng yena ga se nkantitie dile ke ba babedi o ne bana le bona ba babedi o moteke ne le ngwana le yena mama ge o lebeletše bophelo ba sesi ka gore o alla ba re o tshumile mogopha ngwana o tswa maboya ka ditsebeng wa itse ba taba mogopha ya mogopha ke a itse o ka e karabela ka goreng go yona mama wa ya mogopha ke ile ke robetse ka kwa mo lefestereng go o ka re ke legotlo le re kgwaragwaraga jwale ke re ke topa seeta ke tlo itia legotlo le ke ra a nka le itia mohlomong tlo tšhaba mara go ne magotlo ka mogae ke ile ge ke iša letsogo ke sebe ka fihla letsogo la ka la fihla mo seeteng ke re ke topa seeta ke a foša ka kwa lentšu le mpitša ba mpitša ka leina le reng lentšu le re bona motho a leng ka mo ntlong ke ke swere ke boroko e sale ke iša letsogo mo seeteng ka ra nka se tsoge nne mme be a fela nkomanyaro o rata o hlola o tla re o hlola o kopana le motho mongwe motelle a hlwa go tshošama ka re nka se ka kua ke kwa selo sewa ke kwa gore kutu ka mo ka moreng nngwe ke re ke nagana ngwanyano a ka ke re mohlomong o šitše ngwana wa ngwana a salle ke kwa ntola ge wa e re napile ke a homola e sale ke no swara ke boroko ke išitše letsogo ke be ke re ke topa seeta a wa furugo ge ke tsoga ke biditše mošimanyano mong ke re ntho bolele le botole o tlatše ka molapeng ngwana ola o tladitše ka molalapeng ga a tlo re wa ria furugo ke a tswa ke rere ke kitimele o la berekang ka ra wa ntlaletše mobu ka molapeng ka mo gomme ke tla go patela ka tšhelete a bana gore ke 400 ngwana ola ga a re o busy o feleletša mmereko wa gage o kopana le mokgopha ebile ke boa ka pela ke kry-a o tlhapa matsogo gore ke swere ke stress ke kgwathile mokgopha mola napile ke ra o se ka swara ke stress a ba riela o ene o a beile mo gore a gore o rietse rena ke lata terate nngwe e kanyana ge ke re ke a kuka mokgopola ke mokgopa phoofolo ke a o tšea ke o lahlela mo ke o lahlelang ko be re sa tsena kereke ke tšhela ka ditaolo ke lahlela kua moleteng koko o letse o bona selo se re bošego a ka se bona ene ke se kwele jwale nkane ge letsogo a furugo le sa tera e ntloelanyaka aowa a ke ribale a ka bona selo a ke nagane gore mokgopho o epetswe bo o epetswe ke rela gore toro ye o ile wa tsoga wa botša bana le ile la tswala nyako tseba gore selo se be se le ka mo keng aowa ka gore o bile le semaka sa toro badimo bao ba go bontšha semaka sa mokgopa ene mokgopa o gontswale le re le o tshumile ngwana o tswa maboya ka ditsebeng o mmone ngwanong aowa nna ke re no fela a riaso a re wa le bona ke le lenyana no fela a riaso and then ge ngwana a tsentšha monona ka tsebeng a re wa le bona wena ga go ne letšatši le o ile ngwara nkore ke bone ngwana ka gore o ntšhaeng ka mo ditsebeng aowa bjalo a tsere ke nna batho ba ke katana le lapa la gešo thata ga gone ngwane o ba re nna ke a molasa sa mathomo ka nako be ke kena kereke ke buile ke mo tšere ka me iša kae ena ngwano gore a phethe ditaelo ene sa mathomo go sa bereke batho ba basadiwe bona ba swara tšhelete o ba tšea o ba iša mo o ba išang bona ba boa gape o ka se mo kuke ko mogolo ga a lapa a re o la a tsebe go tsebang ola o tlo mo riang ka gore o le kana le wena a ke re motho o swantse gore ena a ba balele ditaelo potšišwa ka e rile ke mešitše go ne mo ke ke botšiše taba tša go mo iša mama ke botšiša taba ya a ke re ba re wa bone o re aowa
wena o be o no bona phentša tsentšha monwana ka mo a re ke le lennyane ke mo lebeletse mara ke re nna ke le bono fela a re gago gape ke maboyana mang jala ke a bona ke re maboya go nyaka ile a mantši wa bona mara yena o ile ga a bolela re gape tsebetse jaaka ka motšea ka go ba le mo kemišana jalo o tšo lapa ko o sepetse o ile toropong a ke re go ya ka kwešišo yaka ge motho a re a tsentšha monwana ka tsebeng kapa ka nkong a re mara ke makatša ke dilošidi di a tšwa ka mo ke nagana gore mohlho mongwe jwale ka motswadi go swanetšeng ke be go bile letšatši le o ileng wa re nko gore ke bone gore na o bona eng kapa ntho o bolelago ka yona ke ntwa mohuta mang jwale go ra re wena bo o ne o tsamaiša ngwana gore a nyake thušo ka ntho wena o sa e tsebeng awa ke re dilo tše nna ke di bona ga botse nofele ga ntše a bere ka nofela ra ge gape ke tswileng awa gape ke tswileng a ke re a se dilo tše ntšhi tše di riang mara nna ke tswile le yena ra tsamara mothong gore a yo phetha ditaelo yena a boa a ya boela toropong a re yena o tsaya mamasioneng ko toropong ene le se ke la bola dikereke ka maina mama kere mara motho ge o le mogolo so o botša motswadi ya gago tšhelete e swara ko wena motswadi ya gago a sene selo a go tšea go iša moo ka tšhelete ya gago wena o tšhentšha gore mammang a kgone go kgona mammang gape o šetse o lekana le nna go ne ka mokgo nka go riana a go ne ngwane o ba re le yena o ke motšere selfo le bana ba butaka ba ne batswadi mara le nna le bona ke a ba thuša ka tšhelete tša bona le bona ba swantse gore le bona ba se ka no lebelela gore ba hufa ke tšhelete tša bona o swantse o babalela ditaelo ngwana wo o bolela ka taba a noga e kgolo ye e leng gore le ile la leka go itšhuma go a diagala go diageletseng ka gore ke no kwiša re mohlomong yena ga e tlhalose bokaone ka re be e sa le ngwana ka mokgwa a bolelang ka gona go diagetseng ka noga eo jale a bona go le motho gore o tlo kgone go thušega le badimo ba go thuša fele o bolela nnete a se ka no re e kgologolo aowa o e beile kaka be no ba engwe e kanyana jale ge ntše re go tša mollo a ke re mollo le go a tima go ne le mašaša re tšhuma mašaša gore re kgone e bona kere jale ge ba e bona e fetša ebile e re timeletše be ile e kanyane nnyane be le itšhuma le sa e bolaya be re labe motlhagase o ile a tšhaba ra tšea mašaša ra tšhuma gore re kgone e bona ya fetša e re timeletše yeo ye kgologolo yena e bolelang ya maaka eo e iše ka mo ne ke sa le ngwana mara ke e bone ne e le e kgolo ye ntsho nogela ke ile ka re ke sa ne le ngwana bobedi ke ile ka tswa ge ke tswa nogela ke ile ka e bona gape mara ke e bona mo tseleng e le e kgolo ye ntsho ka nako ye o e bona ebile o re e tšutlile moya ya be ya tšhabiša le motlagase e be e le wena le mama le ne e le nna le mama le ngwannyana gae Georgine sorry nkotliše tshwarelo bagešo aowa ebile o ka re o gona mara no gone ne ile kgolo ke re mama ne ditše mo ntong ele mo mmotong mogopolo mongwe ile a re ka tšotše emampele re foune mmo kgaitšedi ke a go dumediša Motse Community Radio pitšeng tše kgolo thobela rona ra lena ebile ke kgahla ke gore o founne mo o theeleditše ge go ngangišanwa ka noga ye kgolo le ye nnyane tiragalo ye ya noga o a e tseba noga gona e beile e kakang be le bona o ka re keng a o kwagale gabotse be le bona o ka re ke dilo tše di tswang kae lena wena bo bona o ka re ke dilo tše di tswang ka gare ga cassette cassette la galela ya tape yela okay nke re mo founeleng ka ye nngwe founu re kgoneng go mo kwa gabotse re kgoneng go mo kwa gabotse magagesho kgaitšedi go ne medungwane mengwe mo gae bosana le ya nkwa
o re taba ye ya noga le be le bona o ka re ke eng? be re bona ka re ke dilo tse di tswang ka mogara ga casete Cassette yela ya kgale e nnyane gale e napile ngwana ga yo monnyane wa moshimanyana be solo monnyane a re aowa nte ke noga ka gore jwale o ba kgapha mokgekolo mongwe wa bona re le rena re a tswa re tswa le ena aowa mama se fete molang mama o fetile ga se tsere go fete rena ba le re mošana molanapile wa e bona ga e bona molanapile šile e ema kgoneng ge e ema kgoneng e be e le nyana kere ge e ema kgoneng molanapile re a tšhoga re mama bone mama ga a tšika mola mokgekolola wa sepele re a tšika ka moka re a kgotsa re sa kgotsa ke ntho e black ka mokamo ge re sa kgotsa mola pele mama wa re sa re a kgotsa motlhaga se wa tšhaba awa mama a go tamollo re ne parafina a tšhela parafine mola mašašeng gwa tuka re sa re gwa tuka a sa ile gore o nyaka dilo nogela ya tlala stupu tlala mo be go ne stuptswana ya taramologa e tlala mola re sa re yo bona e godile ke ka e re tšhogile ya re time ye timelela emapele ge le bona e be e le e nnyane mara ge nako e no bentše e ya le lebeletše noga ela e ya kukumoga go kukumoga ga yona ya ba e kakang ya ba ekwa okay go ra gore mohlomongwe go ka be go diagala gore ka nako ela e šetše e kukumogile mama ga a e bona o e bone e sa lekana le ntwela ya theike ka mo alright tše ke taba tša kgale a re tseneng go taba tše di riegang ka gae ga jwa le kgaetšedi yaka thušo ye o bonang gore ba ka gae ba e hloka o bona ba hloka thušo e jwang ka gore ya noga wa e hlatsela gore ebile gona ne ebile e kgolo o bona ba hloka thušo wa mohuta mang kgaetšedi le sa le gona yelo kgaetšedi ya ka dula stele ka moweng ke re kgone go kwana le wena yelo go ne le mašata mowe a e leng gore ga a bosana mo ditsebeng tša rena kgaetšedi yaka a go no mongwe bula lebati mo e wa le bula man okay ke ra re shapo go njwa lena nke dilo ka moka ga tsona di dule stele mo leng okay nke dilo ka moka di dule stele wena go kwagala gore ka morago ga gore go bonagale mokgopa wa phoofolo ye e rileng ke moka wena o ne mathata a go tswa maboya dimpia ka ditsebeng ebile go na le medumonyane mengwe ka mo ditsebeng ka mo o ka re batho ba opela o ka re go dia jwa o ka re tlhalosetsa ga nnyane ka taba yewe tabe ya maboya ka 20 ko re yele ka 2011 or 20 man ya so mama re yena o di kwile tso boshigo a kere ka re bona mo khupho so ga re bona mo khupho ba o yepetse yena a fetsa bolela rape mo khupho nna ke o kwile boshigo ka mogwebo go riega ka ona wa re hlalosetse mara ntle bileng ka ga tja mo khupho kwe a ile o thumela ona ka mojarateng ka magae mokgopa o ga le re o be o le metse gante o bo le metse ba ntša gore ba setso o kore o kolobile ba ntša gore nto ka re ba itlhabile bana ba iapela gona mo gaufi le lefestele e napile wa kgona go swa mokgopa o a ke tsebe gore o swele bang kare o ne o tserana o latlhela kua meleteng o kgoneng e napile wena wa itemogela eng ka moraga fawe nna ka 2015 be ke bola ke lotho so gae be ke sa dule gae ka fihla gae ka rela mama ka re mama ke kgopeleng ke re o bona motho
ke nyoko motho nko ko te check a bona aowa mama nkapa ebile a nkapa mola o thoma makala gore wa o nyoko ya motho nkara owa ke bola ke loto e etsa bebe ke sotso ke lemoga ga ke fitlha kua ba bolela ntho go lengwe motho a mpotsang dilo o re yena wa di tseba wa bona di tseba ke mang ke mama o re yena wa di tseba la pele ba mmotsa gore gape wena ba go fakile moleko ba mpotsa gore ba mphakile moleko a mpia okay jale ke thomo makala mpia bole ke gopola mola gore kana ga e ba ikirile ra kry-a mokgopa so wa go ile wa feta ebile senke ke tseela tlhogong ya maboya ka tsebeng o ile di tse fitlhagae ke re ke angwae ke a tengwaya ka mo tsebeng ke letsa o sake ke gape bona ke re ke dindilo tse tshweu o ka re selo se se bodileng ka mogara ga tsebe ke ntšha metlhe ke tlhotlhelela ke tsebe ke a ko gore ga botse ka mo tsebeng go ne ntenya kang gotswa ke ntšha ke maboya gape bone ke maboyale ba mpodiseng kwa mothong ola pele ke botsa mama ke re mama gape tabe ba le nna e thomo mmakatse bele ke thomo ka re ke itsea serious bona re ke tswang awa mama se nka itseela serious ebile se nka ebile a sa tlhampodisa gape ebile se nka a lebelela nkane o re mama ga senke a itsea serious mola mama a re o go tsamaišitše kae wena ka bo wena wa no boela makgweng wa gana go pheta ditaelo e seng ka ntsamaisa felo nna ke tetletse gae ka bonna ka tla gae ka re ke a motho emapele le mo bekile be ke tlhola kgaitsedi ya ka emapele ge wena o itla o botsa mama gore o ya mothong ke ka nako la o bolaya ke loto a kere jwale ka moraga gore o itemogele gore go na le selo ka motsebeng o ka re se bodile ebile o ka re senyaka go tswa gomme ge o tsentšha monwana o tswa le maboya a dimpia o ile mothong o ne le mang go nyaka thuso mabapi le taba ya maboya ke ile le mama mara a senka re wa nkisa ke nna ke ile nkaya ka re ke nyoko ya ka botse ke bolaya ke loto ko tseba gore ga botse ra nkane aowa kgaitsedi ya ka ntheletše o tekwe a kere o tlile gae o bolaya ke loto wa botsa mama wa re a re ye mothong ge le ntheeletše kgaitsedi yaka ge le fitla kua mothong ba go botsa ditaba tše di rileng tše e leng gore mama o ile wa di tseba ebile ba boa ba go botsa gore ba go bethile ka moleko wa mpia a ke re o boletše jwalo jwale ke botša gore ka moraga gore o tsebe gore ba go bethile ka moleko wa mpia wa se itše serious tabe up until o tlo bona o etswa maboya ka mo tsebeng wena jwale ke botšiša gore since o thomile go tswa maboya ka mo tsebeng ebile o a bona o ile mothong ga kae le mang o nyaka thušo ya moleko wa mpia awa mo ke ile ke nnoši mama sentsha ye le nna mogate ke ileng ka rankgape o ka moleko wo wa maboya a mpia mama ga senke a no ema le wena la ya felo awa se ka no ema le nna ene mehle ke a mmotsa ke rabo tsabe ya ka kore ga ke dutse le shateng e sharp mara nka no bula ke nnoši kore ya duma go kore o ka re go bolela something go a duma ka motsebeng prof Mothušu kgaitsedi yaka wa mo tshepa mamago a be ke mo tshepa go nyola aowa ge le sa tshepe mamago le nagana gore a ka ba dira eng gore ka dilo tse di riagalang ka ge re ramotsa a di gana ke bona ka re ba mo fahla ore go riaga nte ngwe le ngwena ka re o no phela re yena wa e tseba nna a ke sa kwešiša ka yena kgosa a re sa mo tshepa ke rela gore le tshoga gore mama a ka ba tsoga le tshoga gore mama a ka ba a sepela le batho ba ba seng gabotse ke nyaka go tswa le nyaka thušo ejo nna ke nore o sepela le batho ba ba seng gabotse ba ka ba mmerekiša ena a sa tepone alright kgaitsedi ya go emiša letsogo ka mo wena o ke bona o emišitše letsogo mang nna ne ke tsamaya ke dilo mo sefatlhegong ka morago la gore nna ke tsamaya ke dilo mo sefatlhegong di ntsamaya le mo mmeleng ke robetse so
e ke ntse ke robetse ke fele ke phetha ditelo ke re gane wa ke tsamaya ke selo ke tephofora o ka re ke tanya ke malepo ke tephofora le ena ngwanyana gae o complaina ka yona tabe ya gore o tsamaya ke dilo mo sefatlhego so a tla bolela re mara ntho o ka re ke sekgetho so ka motse ka re le nna ntho e fele ntiragalela so di eme gone jwale di ne nako gore mo mosegareng di ka ntsamaya ga tee ore di ka ntsamaya mosegare ka moka malome ka kapa wa tseba ke nyaka gore ke kwešiše taba ya bosesi gore ke tle ke kgone go tseba re bosesi ke ba thuša jwang potšišo ya ka shi a se etelele no ba nnyane ga botsana kgaetšedi tšaka o mama le tšhoga gore a ka be a se leka goba le tšhoga gore o sepela le batho ba go se leka na nna ke nagana gore ba ka ba mmerekiša sa tepone le thomile go bona neng gore mama a ka ba berekišiwa nna ke thomile mmona ka ge ke mmona ke molora ke bona a tšea thini a e bea mo monyako wa ka le ge a tlo mpotsa gore tšatši le leng ge ba tlo mokokotela mo ba mokokotelang a re ga nna e segale re tlo nyala ke mo ke thomileng gore aowa nka se re ke le ngwana ga ga tla mpotsa mantso a mokoto mapele a reng a re ga nna e segale re tlo nyalwa o ra wena o botsa wena o ra yena a re o tlo nyala o ra yena wa mpotsa o re nna e segale re tlo nyalwa tšatši la ntshe nna a etswa mo kitchen mo lebating la kitchen a etswa ka mo room a tsena mo lebating la kitchen a ile tswelela ka e le ge go be go diragala eng a wa nna ke tsebe gore go diragalang go be go ne le mang tšatši le ne ke nnoši le bana ba ka ba bannyane ga botse dipolelo tša mama di ya go tlaba nna di a ntlaba bale le gongwe ba le shu o re yena ga senkate ke mo ke makalang gona moo kgaetšedi ya ka mo mogaleng ke dipolelo tše dife tše e leng gore di na le go makatša tše mama a nago le go di bolela go se se ya go kapa go wena ke tše ntši cause o kgone gore rena re tlo no swana le yena ka re mo kgomo ya pele mo tlhako ya pele ga tireng le ya morago tlo no gata bjale mo ke sa tseng gore o ra goreng gona mo ga šala re botša gona so ye nngwe ntle le yewe ye nngwe no ke ra a re tsenelela ka mantso a re botša gore rena re ka no ikgokgomoša ra ria mara se sa re tlo no swana le yena ekwa eba ga šala a le botša so le ba le mo dirile eng lena re ka re maybe ra mmotša selo mama ke motele gore be re mo nyakela stene re mama re go nyaketse stene o nyaka stene ka re gonjale o ka mo kgwele o gare bonnoši ka molapeng le go ka one o nyaka stene ka re ka maase ga borena and-e dilo tse re di bonang ka mo wena re botša ka ge ka mo go ne banna so a re go nyakela stene nna ngwana ntetelang le yena re ile ra reka stene seo so mama senka ya go bona mo sekgolele o no fela dutse ka mola mara rena re ka mo gagago yena o ikela mae a ikelang ge o re o ikela kwa ikelang o rakae a ke re gonjala a dule gae okay le go tloga gala a sa dule gae mama alright a gone molato mama wena bana ba wa ba tshepa nna ke a ba tshepa tša boloi tsona a ke ba naganele tšeo lo tša mohutong ke a ba tshepa nnete ba babedi ba bannyana ba a ba swane le bašimanyana ba ne le bothata ba mohuta mang kore a gone nto e leng gore go e bolela ba go kwešiša go swana le gona jwale ge ke bona gore bo a buta ka ba jwang kore ka ba le bona ka re bothata bo boleng ka molapeng nna ke sale ke no tloga ke bo kry-a ke gola ke bo kry-a bole ka molapeng jwale nna bothata ba eng mama kore bothata ba malwetši ka molapeng le bo malomage ba ba leng ga botse ba sa hlokomeleng ka molapeng ka ba botša ka re lena bana baka le bana ba butaka ke re bona ba ne mme a ba ne tate ke mma go bona rena re tepopeng re be ngateteng dilo tše di leng ka mo tše di nyakegang re tepopeng re kgone go thuša lapa le lako kwa lena gore le bale ba bagolo bale ba tle ba sokologe rena re rie nto ngwe le ngwe ka mo re se ka tlho re sa ba lebeletše ena wa bolelang gore nna a di ame rena gape ka mo nna a se ga borena ka mo ga bolela le wena o ri a so a ke gore ke bolela nto e leng gore le baagišane ba ka ba e tseba le gona jale ge re bolela so ba re thaeditše wa go topa ga bolela le wena a ke tsebe gore nka palela ke bana ba ka ba babedi le bannyana ba babedi ka kwana le bašimanyana ande lapa la buta ka leswere ke nna jwale le ge e le gore ba mpitša ba re tla gona jale bothata bo gona ke kgono ya ba le mathateng ka ba lokišetša ka molomo e seng ka tšhelete jwale mama nke re fete mo o motswadi ya bana ba kheakere ke nyaka go go bontšha se sengwe bana ba ke ba gago
and then mantšu a ba reng o ne le go ntšha ka molomo wa gago a kotsi le ge o ka tlho o kwatile ga kakang ga se mantšu a o ka ntšhang o botša bana ba gago ka baka la gore go sasa ka nnete ge e ka ba le kgale ba tlo itshokolla jwale ge ba sokola ka nnete bona ga ba sa tšea gore ke bophelo re a sokola jwale ka batho ba bangwe ba tepotša gore ba sokodiša ke polelo tša gago tše wena o di bolelago nna bana ba babedi ba mpalela ba ne le gore ba re bašimanyana ba le ke bomama spade mošimanyana a leng toropong gona jale o rate gore ge ke complaina mo go wena ke re gape nna ba mpha problem eso a re wa ba lema o kry-e le gore wa mpotša ke mošimanyana a re wa ba lema ge ke llela mo go wena wa ba lema o kry-e le gore ke mmotša ka tšhelete gore nna tšheletane ke e swarang ke 350 ge ke e lata ke tseba gore ke a e lata mara ke tlo ithekela selo go šetse go tlile di-complain thata enao why o sa kgone o ithekela selo ge o e lata a kere ba go tla go botša gore a go neng ke kgopela gore bana ba ka banya kokera ke kgopela gore a go neng eng ka lapeng ke aya enao no go lokile mama ene be a graduate maloba ngwana gage ke mo file 500 ranta a sa nka e buša le gone o sa nyaka o mo adimile aowa ke rekela ngwana a le toropong ene ngwana o nna le ga motšeamo a mpotša gore ngwana o toropong le gona bjale ke tlo alafiša motho bang a le boxback nna ke le mokgobokwane ke sa bereke mama nna tse dintše bankgatelela mara ke ba bagolo polelo ka wa tseba re godimo ga mama godimo ga mantšu a o ne mantšu ao ba tethomela nna ebile ge ke le motswadi a bona mohlomong ke ntšha mantšu go kaone a bona e leng bana a le boimang ke beng ke botša ke bašimanyana bane o bane le go botša mantšu a bohloko le wena bašimanyana ba babedi mara ba aowa ke nyaka re bolele ka ba bona ba babedi ba mpotša mantšu a bohloko thata a go swana le ya mafe mama a ke re o kry-e ke no bolela le bona mohlomong ke ra go tshwanetse re die taba ka mo ba re go ne banna ka mo ke ba re mara jwale ke ona a bohloko ona o mama ba kgone mpotša kore wa tseba re ke nyaka mantšu a e leng gore ba kgona go go botša ona a be a go dule pelong a bohloko ka mokgwa o bolelang awa e no ba mantšu a mantšhi mane kore go le o motee o swere lapa le la ke o motee ka mogare ke le swere mama awa e no ba taba tše ntšhi a ke gane mama nke wa bona le go ka re fa mabedi kapa le 1 ka gore go o no re ke ya mantši o sa a kry-wa kwa bona re ya ba botiša ba re botša gore wena o reng wa tseba ke nna gona bjale ka molalapeng kore ga ka belegelwa gore ke be le ntwa mohlomong ke ria kore ke go tšele batho ba banna ka molalapeng ba go hloka tshele kore ba ba nthobiša ka taba tša bona tša maaka wa tsere mama ke re gona bele le dilo tše bona ba di bolelang forobo maloma bona a kere ba bolela mara nna ka lapeng la gešo a ka tlwaela tshele le maaka and a ka tlwaela gore gona bjale ge ke dula le bona ke tlhokere mohlomong ge motho a boletše metlae ke tšee tabela ke e bee ka mogare ga pelo nna ke tsebe ke elwa le motho ka o tše wena o neng le go di bolela go bona wena o di tšea jwale ka metlae gore a wa ke swaba metlae le bona ke sega le bona mara ke tsebe gore bona ba ne le mantšu ka mo le dikgopi le gore bona ge ba kopana le mathata le go itaola ga bona ba itaola wa Johannesburg o ya ka ke go botšiša o tšea ngwana o iša ka monna ke go botšiša mara wena o ntlogela ka molapeng ka mo ke rianto nngwe le nngwe ene bona ke bana wa nna ba buta ka ba sa bone gore ke ne probleme ka molagare ga lapa le bo mogadi baka ke bona ka molagare ga lapa le bona ke bona ba neng ke nagana gore mama bohloko ba bo kweleng ke nagana gore o sa kwišitše o ile a tlhokofalela ke bana ba baifo ba bašimanyana ke nagana gore ke bohloko bo le ga mo kwa le ga bolela ga fetse go bolela o kwatile o tlhokofaletše ke bašimanyana ba ba nlatelang morago ga banyana le bašimanyana ba baifo o fela pelo le ga gontswale ngwanyana gae o ile a mo thuša le nna ke ile ka bona gore o ile a mo thuša ngwanyana gae o ile a omanya mama ka bolwetse ba gage bo boitseng a morela re mama tsamaya tleliniking o tshwane le ba bangwe basadi o kgone go phaka dipilisi ka gore o tlo ba jo o tlo ka ke mang mama a rogana le ngwanyana gae ba fetse ba topa mapaka ba omanyana o a gae a tšhaba ngwanyana gae a tšhaba mama ga mošimanyana gae a fitlha mama a re nna ke re o se re ke bolwetse bo boitseng nna ke a moroga ka founela o ka motse ka re wena mokete kganeng why o bolela le mama a bua a re nna ke moretše kare e se nna na ande nna a senke ke bolela ka bolwetse ba mama bo boletse ko wena o mokaeta ka mokgwa o mokaetang ka gona nna go ya nneteng tšeo ditshele tšeo tša mengwage o bona ba e tsebang kore nna a ke mo go bona a ke mowe ande a ke sa tseba selo dilo tše ba mpotšang tšone a ke di tsebe ka gore nna a ke mo tsheleng kore gona bele bona ka tshele bona ba e bolelang kore ba nontlapa
ke re nna go thoma ka bana ba ka ba bashimanyana ba babedi le bo abuta ka le bo mogadi baka a ke ne ntwa go bona a ke ne ntwa ene lapa la gesho ke le hlokometse a se gore ke fetsa 2 days ke sa e ka bua gare ga lapa okay Nna dilo tše a ke di tsebe. marna re gopela le humoleng ga nnyane kgaitsedi ka mo mogaleng ke kwa o ka re o na le polelo mama ga pula re botsa re ka kua lapeng la gabo o no phela a re botsa ka lapeng la gabo ga nna ga borena o tlo go nyakane ona ena a dutse mo a dutseng ka kua nna lapeng lela la gabo a re robale number 1 a re robale le ena wa di tseba nna re nyaka thuso mo tso tsa gore mang a ba le tshele le ba buta le go eng a tse ona a di re nyake tseo go sa robale ya batho mama go ne putsišošeng ga a sa robala e kae a e bathong a nyake thuso ke ba boditse mama. ka re go sa robale o sa kry bophelo le mosadi o kgone o swara tšhelete ya kua go bokakapa ba go thuša a re ba ka ntle ba kgona mama ba naga tša ka ntle ba mama kgona mama O nkateletša ka mama mantšu mos- mama nke o bolele o humole and then o gape a ke bolele bereke a re gane mama tele mama ke bona ba mama swanetse go thuša nna mama ba swara tšhelete mama, nna a sware selo mama a ke laole selo mama ka molagare mama re gopela gore o theletša se meeting wa family a kere mo re nyaka go thuša wena re nyaka go thuša bana ba re nyaka go thuša lapa la geno a ka maaka bjale maaka a go ne le thuše selo. potšišo go ne le potšišo mo e re ge bana ba ba bolela le wena ka dinako tsohle wena o dula o ba botša ka lapa la geno ba re na ga bo bona ba tlo ba le ga bo bona neng ke potšišo šeo o bona ba kgona go mpha molao mara nna ke ba botše gore ba ya kae ba tswa kae a kere ge ke ba le nna ge kere ke bolela le bona ba nyako nthaetša nna ke fata wa ka motse o e leng gore ba tlile ba kgopela ba kokota gae ba bolela ba re kua ga go dule motho ke sa itirela wa ka motse ene ka moo ke leng ke sa loga maano a gore monno a kgone go fetša le bona ba nthaetše ba re ba ikela mo ba ikelang ge ke bolela a ke bolele selo ba re o reng o wa e bona wa tseba re ke rata gore mama Eh. ke rata gore ge o fetola selo o se fetole A ke gane ke o- o- bana o- ba ka ba mama- nyaka ka ga bo mama bona. mama theeletša a re kore wa tse re ke nyakang o bolele o fetse o humole and then ba kgone go bolela bana ba and then re kgone go bona rena re bereka re ya kae wena o lebeletše go te phatela motse ee ke a te phatela bana ba gago šiba ke bana ba gago ba sa dula ka ga geno ee mo o te phatelang gona ke yo ba ga bo bona go ba bona ba ka tsogile ba bile le ga ba bona ga bo bona ke fata ga bo bona wa kwa kgaetšedi ene yaka ngwana e no dula e le ngwana ga a bolela le motswadi wa kwa kgaetšedi yaka kgaetšedi mogaleng ko go theditše ebile o nkwaletse molomo ba re ga bolena ke gona ko yena a lefatelang gona gore le be le legae ka ge rena be re mo nyaketse setane gona re ena a senyaka o fata gona mowe a ke re o nyetswe na aowa mama ga a nyala o tshwaba le botsa nnete mama ga a nyala ba tlile ba kokota ga a nyala ke motho ba tlile ba kokota ga go a tla ragadi ga go a tla malome ba tlile ba kokota and then di-family ga senke di dula fase tša dumelelana go a ke re ka nako nngwe kgaetšedi ya ka e mapele le wena o ka re o wabetse mama ge go e ba le dipolelo tša magadi go a bolelwa and then motho a ntšha bonnyane bo a boswereng ka nako nngwe o tla kwa ba re kgopela le bana godimo ga se monna sentše jwale ke botša gore ka nako ye mama ba mo kgopela go bile le polelo ya gore di-family di kopane di bolele di lokolle mama gore a ye bogadi aowa ba tlile ba kgopela ba re be ba tlile o tseba be ba tlile o tseba be ba tlile o tseba ka lapeng ba tlabo okay and then mama a ya jwang bogadi di-family di sa bole ba sa ba ntse a dula moo o ge ba e tla go kokota ba ntša a dula kowe ee okay prof ka gore mmago lena o nyetswe lena a la nyaka go tsamaya le yena go ya kowe e senke ba re kgopela re ka bana batho ba le ba ile ge ba etla go nyala ba re nyaka ngwetši nnošiseng le bana ba gage ebile moo senke ba bolela eo ya gore ne ba tlile go kokota ba tlo tseba ka lapeng a ke le botšeng koko le bana ba koko
ye le riang le bulela manna ba gore a tsene ka gare ga lapa la ga bolena. Ntwa ka gare ga lapa e tliša madimabe, matshwenyego, modibu godimo ga bana, e thuba manyalo, senya mebereko, e a boa e bulela baloi. Le tsenetše ke baloi ka gare ga lapa la ga bolena. Ene koko bana ba ga ba go tshepe, ene gore ba seke ba go tshepa, sorry, go nyakega gore kokong ko phethe ditaelo. Bana ba ga go ba lla ka wena, le wena o lla ka bona. Jwale gore a re lena le le ba bararo, le swanetše le phethe ditaelo ka lebaka la gore le tshwenya ba bangwe bana ba e leng gore ga ba gona ka gare ga tabatše. Lebaka la gore bana ba koko ge wena o ya go dula mo o dutšeng o ba tlogele morago ke eng? Aowa ba tloga a buta ka o tloga fetotše a re ge le tlo boa gape ba kgopetše bana ba re ge le tlo boa ke gona re tlong go dumela ka bana ka gore ge re ka lefa bana ka moka a le tlo go fetše re le neela mosadi o gore a tswa a dutše ka gore monno o dula a nnoši kua go ne motho ka molapeng mara ge le tlo boa gape ke gona re tlong go dumelelana le bana. Wena o dumela go tlogela bana ba gago morago wa sepela o nnoši? Nna mo ke dulang a sekgole re kgausi le kgausi re bonana mehlele ke kgausi. Mama a ke dumele go ba tlogela a ke dumele go ba tlogela e no ba ile gore ba ile ba re ba kgopela bana ba re aowa le tlo diega tšatši le boang ke nako re tlong go le neela bana ene ngwenyano ge ntše ba bolela ka mokgobe a se gona ke re mo ditabe le nna be ke se gona be ke sa bolele le bona ba mpoditše morago gore re ganne ka bana wena ka gore ka mola lapeng a go motho ke mokgaladi wa gago fela o ka nne wa bana ba ba dule ka mo ene re bonana mehlele nna le o re dula ka moka ka re a re dule kgole le kgolene. Jwale ke kwa sesi mo a re o nyaka stene sa gabo bjang se sa nyake ke mošimanyana ka gore nna le mošimanyane re boletše ka stene se kare ka gore le ba babedi wena tšea stene se segolo se mokgaladi wa ka kane ke yena nnoši o monnyane o re tlo dula ka mo gomme wena o tšwele pele ka stene se re fele o fele o seria gannyane then ga bo ba ke kae ke ka mo ka mokgaladi ke tlo dula le mošimanyane wena ka mo le ka mo ke leng ke tlo dula le mošimanyane o monnyane gomme sela ba beng ba senya ka mathomo ga ba ntšha le selo se bereka ke mošimanyane o ke sa gage o mogolo a ba ntšha le ge e ka ba sente ebile a ba epe toilet ebile a ba foroma stene mošimanyane re a kwana ke yena a seriang ra bolela gore nna le o monnyane re tlo dula ka mo ka gore mokgaladi wa ka ko mo teng. kgaetsedi ka o emisitše letsogo mo re kgopela lefeng o microphone re na le bothata kua gae ka ma 25 mehle ke ile ka bolela le ngwanyana gae re kwa mo godimo ga masenke gore ku mehle ge dikgomo di feta go ne dilo gore ku mo godimo ga masenke mehle ga gona tšatši la ga botse kgaetsedi ke a timela le bolela ka gae mama le yena o ka gae o re mo go ne mogalabe ka gae bona wa tse re go diragalang prof a ba dule pleke one batho mama ke sa tlhalosa mama e manyana batho baki ba dula ka ga bo mma go bona ga bo mmeo and then mmeo o dula gona mo wa reng batho ba tlile ba kokota ba kgopela yena and then ba re ba tletle ba re ge ba feditše go munyala then ya ba gona bana ba eya jwale ke mo go dulang mme o dula bogadi ba dula ga bo mmeo a ba dule pleke one ba dula it's a one village but different homes. ke go kwele ke nyaka go kwešiša mo malome ka kapa ke re malapa ke a mabedi ba dutše ga bo mma go bona mme o dutše mo a dutšeng o re a se kgole bana ba re mme ga ba mo kgopela mme o re ba nkgopetše ba re ke tle ke tlogele bana e le ba ka gae jwale mo go ne go loišana mo ene mo go neng go loišana go nyakega ngaka ene ngaka shi ntho le e dirang a e tlo fela ga botse lapa la ga bo mme phejane ya geno mo ba soganeng e ka yona koko ke bona re ba latelana ba jwa mogopolo e le ba babedi re ya go alafa bo malome lena le leng ga botse modimo a le šireleditšeng gore ba loileng bo malome ba palle ko go loloya
le ya go bereka motsola le dulang ka go ona. Amen. Mme re ya go hlapiša le bana ba gago, re ya go tloša seo batho ba go dirišang sona se se go sa nnete, ebile re hlapiša le bana ba gago gore le wena gore go ba lebelela o ba bone ka leihlo la nnete. Lešata le le leng gona le ne le mokgwa, lešata le bitša lehuka gae. Bana ba gago ba nyaka go ba le tšwelopele, ga ba tlo ba le yona dilo di hlakahlakana. Gonjwa le wena o malapeng ga batho, ge ba ka re ba nyalwa bo o nyallwa kae? awa eo ke e ke feleng ke bolela le mogala jwa ka kere di a o fetse ka gore ge ba ka re o motho e wa nyala e tlo ba sekobo ka re go tlo kosa gore a nyalle gae. Ene ye nngwe gape ye wena o felang o e bolela le mogalabe, potšišo ke gore lena le nyaka go ya mo mama ile. A kwa gale mopapa tla o thuše a botila ki ka mo. Ke gopela go bolela. re a fetole pele a fetša go fetola o tla tšwela pele. Rena re ka se kgone o ya ka gore re šetse re le ba bagolo, a re lekane le last bona kua gae. That is why re šetse ka kua le bo malome ka kua gae, because of a go nente rena re boneng e le kaone ka gore le nna ka bonna batho ba motho ke sa papa ngwane o mpoditše a re go go kry-e o na le motho ke tlo go ritela. Kgane jwa le e tsena jwang kgaetšedi ya ka mo Ke ra gore ke bolelela saeteng ya gage, saeteng ya ma a ke re na fela e tla kua gae a e lwa le nna yena papa ngwane oke. That is why ke bolela ke rena re nyako dula ka kua gae. Mara wa tseba gaetšedi ya ka taba gago le papa go ngwana e ne go fele mmakatša, o tshepišwa dibolao o kitimišwa ka dikoloi gape yeo gaetšedi ke molato nto eo. Gontse le ba re ba tle go ritela wena o khomotse o sa botse mama gore mogala bole re wa go nritela. Ke mmoditše mama wena o reng ge ba re ngwana gago bo mo ritela? Wa tseba re bo go ritela motho ke a tseba mara ye nna ye yona ga ke e tsebe ene nna se ba se bonang mo go nna ke kore nna mo go bona ke ne le lerato a ke ba belaele selo re bolela ka re ngwana ba tlo mo ritela. a ke e tsebe yeo ga mputša yone o re go boditše gore ba tlo mo ritela o duletšeng a sa phethe ditaelo a ikona E bana. ritela ka gore ga a hloke tšhelete gape ge ba re batlo go ritela o swantse gore o emelele o phethe ditaelo a kere ge ke re a phethe ditaelo nna le ngwane o mollo o mongane bothata le bana ba butaka ke a emelela ke tswa le bona gore aowa e rie mothong o bone bothata jwa gago le bona ba tswa wa nna ba ntshepa ke le ragadi ya bona ene ba sene mma go bona ba sene tata go bona ba ka ba sa ntshepe. Koko ge monna re o tlo go ritela o ne se o mo tshepišitšeng sone ene o ne bošaedi bo o mo šaeditšeng ka bona ene monna o lwala mosadi wo a mo direlang a gone molao wa lefase le o dumelang gore monna a tshepiše mosadi gore o tla mo ritela. Go ne tše dingwe di nyaka bongaka moremi ge ile tše dingwe tšona di nyaka ba molao ge le bona o ka re relationship ya lena e fihlile mo e leng gore ba le re išana matsogo re ya go bolela le ba molao ba tla re biletša di-counseling ba re galema gobana ga gone ngwana goba a ke tlo dumela gore motho a bethe ngwanaka a ke tlo dumela gore ngwanaka a ritele ene yeo koko e no ba polelwa bošaedi ge le e bolela gore ba ne tšhelete ba phethe ditaelo no a se lebaka la gore a phethe ditaelo ka lebaka la re wa bethwa se se santse a re botse gore o bethelwang se se o bethelwa eng. nna motho ke dulang le ena ke ile ka re before ke dula le ene ke dula le o mongwe o le ena ko gore o ke dula papa ngwane o nna mmoletse go motho le ena a ba a ilwa le nna a nyoko ntira ntirang tsona so o gore a re o tlo nritela o dula ka swaraganyane gona mo papa go ngwane o tswa go lwela ntwa a itia o beng a go itia mara a senka meiša matsogo a senke ba išana matsogo o nna beng a ntšhetše morago a nyako ntirang tsona ne ke šetse ke tlogelane le ena a ne le bannyana ba gage a dula le ba ba dula le ena jalo wa mmona gore wo o tswa go lwantwa ya retseng ko wena a bontšha gore wa go rata go ntšha ka gare ga le ena o ne le batho ba gage le no ge re ka ya gagage ro mo kry-a a ne le batho ba gage wena o ratana wa o re ga gage gaga go dula ka gagage le mang nna ke mo kry-ile a dula ka gagage ka nannoši mosadi ya gage o kae mosadi a ga o ile a tlhokofala eba so wena o tsene ka lapeng la mosadi wa tlhokofetseng nna a sa monyala okay wa tseba prof
lapa le le ka gare ga mathata a mantši thata ene ke nyako e bea gabotse ge ke theeleditše taba batho ba go tloga mathomo dikgaitšeditše tša rena ke batho ba go se dule ka gae ke batho ba di hamba boa kore ga ke le lesogana o ya lesoganeng wa boa wa ya wa boa ene ke kgopela tshwarelo on this ne bophelo bo bana ba bophelang ke nagana gore ke bophelo bo bophetšeng kapa bo mama bo phelang so is either ka mo gare ga bona ka moka go ka no be go ne le bothata bo borileng ene go ne le ntwe e leng gore mohlomongwe ya baraga a ke tsebe because if o theeleditše kgaetšedi a rena ga ba le mo mogaleng o boletše gore before batho ba mo mmanyetšong gona even before ba etla go kokota mama ba a šetše a dula kowe batho ba ge ba etla go kokota ba etla ka ona makanawe ba tla go kokota mama a šetše a tšwele ka gagabo a dula kowe ke ka mokgwa wa e boletšeng so o ka kgona go bona gore go na le problem man go na le bothata mo okay re go theeleditše ke nana mama la usaka ba ne enka tša bona tše tša gore re tlile mo be ke sa tsebe gore ba ka nna o a usaka ka ntšha ditaba tša gage tseo tša gore yena o dira so le mama ba dira so ke no nagana re ba swana bona gao le babedi ba nyaka counseling le babedi ya ne o ka re ke dumelana le yena wena sesi gabotse o kompotše mo go o lebeletše sesi why monno molomong le yena a dula le yena mmetha go mammetha a sa dira selo gape banna wa tseba ge motho wa nyaka thušo o swanetše a bolele nnete gore nna ke bethilo mare ke bethetše gore monno ole o nkreile ke ne le simone gore o nkreile ke ne le moremi ka kgoneng nkare ke dula le motho ka re go tlogelana le ena ka be ke se ebile a ka fetša lekgwedi ke ile go mo ebile ke selo ke fola ke no bona motho a na le ya tše dinke ke timele go mongwe a se yona eo bana ba tla go ba nyaka counseling wa bona ye kgaetšedi o e bolelang o tla ka taba bjale o tla ka taba ya go kwagala mama why wena ge o fetša go ahlogana le o mongwe go sa fetše kgwedi ebile o šetše o le go mongwe motho nna motho ke beng ke dula lena gore ke nyaka gore o phurologe phošo ke phošo le tlile lenanegong le nyaka thušo nanego le le thietša ke batho ba e leng gore dikgopolo tša bona di tloga di bulegile kua gae ntate moremi nna ga se nna motho wa go dula le batho ba babedi ka nako one motho ke tlogelaneng le ena na a dula le banyana ba gage a tsamaya dithabeng wa kwešiša ko ra re gane ka mo tlogela a gone ntho a nkreileng ke e dira e wrong a e gone le yena papa ngwana a gone ntho e wrong ya then vale wo tsene jwang a ba šitše a ne ke mo tlogetše o mo tlogetše o ne nako ke mo tlogetše ka gone ne ke ne le ngwaga a ntšhetše morago a fela a feta-feta kgaetšedi mogaleng aowa a ke rena a usaka ke a mo tseba a dumelele thušo ba mo thuša a re ke reile phošo a dumelele thušo ba tlo mo thuša o tlo o fola mo pelong wena o mo tseba buang kgaetšedi kudu ga re e tla mo gona go tabatše tša marato ke bolela so ke re bane o nyaka thušo ke se ke mo tseba ke ra re go dula le motho dula o ka no fetša 2 years o sene le motho dula go ne bothata mara go ka no a wa se wa fetša ngwaga mara o šetse o bone o mongwe gape o rara wa fola wena go ya ka wena go lebeletše kgaetšedi o kgaetšedi ba mmethela maaka goba nnete wese gore a kere nka siamele gore ba mmethela maka kare ga ke tsebe taba tsa bona gore ba kwane jwa mara go kare ga relationship dula go tswa ka go nngwe dula o fole o ska kena ka nngwe o ne enka mo go kgaetšedi yaka thušo re tlo go thuša nna re tlo mo thuša ga re ne molato mara fela thušo banna e tswa nneteng thušo e tswang nneteng jwale kgaetšedi gone jwale a ke re ya go le thuša ke nyaka go tseba mo
a re nyake a re tlo go thuša re dumela gore monna go bethe re dumela gore monna o re o tlo go ritela o go ritela jwang ha gore a bolele so o lela gore nna ke dule ka kwa go yena a ye mo a yang o ile a re ge ke le ka motšharateng a kgopela ke motho a lokišang dikoloi a kgopela a buto mong koloi ga kgopela a buto ke ba thedi jeno ke ntse ke le busy so ga kgopela a buto koloi o a tsamaya o bona o mong wa nnyane ga fetša mo wa bo o itšha koloi eo ga fetša itšha koloi e ba mmuša e le gore dilo tše di diragala o dula kua go yena ne ke sa dula kua go yena wena o išitše ke mang kua go yena ka gore mosadi o a bogadi ka magadi ke tsamaye ke kua go wena ke ge ke be ke tšhabao ka gore ke ile ka ya police station ke re ke tshwariša yena o nantšhitše morago o a nnamoletse e ke fitlha kua police station bandrela ba re ko dira protection order ka tsamaya ka yo ria protection order e ke fetše fore go sentse gore ke tsamaye mama ke motho a senye ko go ntšhelela le bana ba kane ba ya sekolong mama a le gona monaleng so ka kgotsa gore ke latele ba ile ba re 8 nna so ka fitlha lata nako ka gole ke fitlhile ka ma 20 past 8 a se lata boleo e ke fitlha ba re motho la na le mo o sepetse wa o sa buelle gape go sasa ne tshele tšhelete ke nyaka go tseba mo a ke re ba re wena o re wena bo o dula le monno ga gage wena o išitše ke mang ga gage ke tsamaile le ene ke no ile le ene ke be ke tšhaba okay ka gore na fela a tsamaya mo di-partiseng e ke apeile ka montle ka mollo ke mmona a tsamaya mo di-partiseng and then le nna ke beifa o ba go betha le ne le noši ba go bethela gare ga batho nna ntele ke iša ke tšhaba le ka ga o ile a tsena ka tšhaba mara ga itšedi o ra gore motho a go firile ga botsano thoma go betha o ba go bethela eng ga go ntate mrema go ne ntho ba mpethelang yona enkebe ife gore ne ke ya dithaveneng ke ba le banna ba nkira ke ne le bana ne ke tlo gore ba mpethelang nto le yena o papa go ngwana a go ne ntho a ntirile ne ke dula le yena se yena o llela go ria dilo tse a di dirang gore nna ke re senke a ke mmone le ge ke mmone alright jwala re kwane nna re ya go thuša malome ka kapare ka se thuše mosadi o re dumelang gore monna mmete ga botse lentswe le la go ritela o re ga a re o tlo go ritela o go ritela jwang o re ko go kereye o na le motho ke tlo go ritela so nna ge ke bolela ka ye nako o na le batho ba gage le nna o ne ke le kua makuleng ke mmone a tsamaya le motho wa gage a senge ke complain because of re nka re ke ya go wena o tlo ntlapa wa tlapa a bapala wa phara wait a tsofe go lelekiša lebile a nyoko o tseba gore mang o mang a tšhabe motho aowa a tšhabe motho lebile a tšhogo selo mara ka se go betho o se wa moria selo ka nnete ka papa a kgonne go go lwela ka nnete a kgonne go go lata a gape monna o banna a re lebeleleng taba monna o latile mosesi ka gare ga relationship ya beng a betho a mo tšea mmatametša go yena ka ge a monyaka bole ka mosadi wa gage a emela lehu le bophelo ka mosadi o jwale mosadi o ga a gakolla monna o la o tla ria bua o ra gore motho a ka go iteela gore wae o tlhakanya diaparo tša gage le tša bana di sa oma leo e ka sebe lebaka la go betha wa tseba before ka gare ga relationship go tsena betha go ba go diagetše dilo tše dintšhi kudu malome ka kapa o kgona go thoma lešata ka 2 ke ne le bana ka ntlong lešata ka 2 a ba a tšhaiše ka 5 ka 7 ge ngwana ya sekolong a thome gape mo founung ya gago a senka kry-a nix phone ke rekile phone ke bereka dipolaseng a iphiatla wena go bolela wa bona phone o iphiatletseng a nyake ke tsena WhatsApp mara yena o tsena WhatsApp a nyake ke tsena Facebook motheeletšo mo wena mo o re ke sure o bethola di-WhatsApp ke khomotso wa profeta yena o tsena di-WhatsApp mara profa ke re ge re le ka gare ga relationship ge ke sa nyake gore mosadi a tsamaye di-tavern gore le nna a ka swanela go di tsamaye ge ke re mosadi a tlogele a tšwe Facebook gore sonte re tšwerile ba babedi re reke mapopotane ya bobedi ge ke reka ne ke sene WhatsApp ne ke sene Facebook ne e sa tšo tsena no ke sa tšo e reka a etša iphiatla be ke kgopela gore go beng le nako ya gore re eng ka kua batheeletšeng ka kua ge go kgonagala bolela kgaetšedi yaka la mathomo e sale ka bona katse ka rela mama ka re mama o ne katse ka kua gae ka molata mo
ka re gone ka kwa ga ile ke kgolo mama rile ga fihla kwa ile le ka o past 5 ga fihla kwa ka tsenyela rwa ite ka tsela ya tshimo ya diang ya tshimella ya ga le lotho okay bela ga le lotho mola ka re be le bosigo a boela morago mo ba dula a itlogela go be šetse tšhabile a tlogela gona ka mo be ga lotho ebile e lametse le motlhana oh okay a itlogela ka mo ka robala ka robala le bona maloma ka ba sang shapo mo monaganong ya kgaitsedi o kgaogile prof lapa le nyaka thušo nke le mpotše mo iša ka mo go mme ka mo morwedi ya gore bolang le yena mo mogaleng o go kae gone bale boxburg ga mang go mang mmerekong o butse le mmatswala ga le monna le bana ba o jele dikgomo wena ba tlile ka gae ba te tsebiša wa reno ba tseba fela o leno ba tseba fela wa e bona ntho ke e bolelang prof gore lapa leki ke lapa le le nago le bothata ene taba ye ge o ka e lebelela gabotse a e thomi ka bana ba le mme o ne le bošaedi bo ba gore a ye go dula mo e leng gore ka gae ga se nke go e ba le poledišano and then polelo ya fetšwa gabotse gore a ka ya bogadi jwale ka batho ka moka ba e leng gore re tlo re ba bona now ke taba bana a shu o tsene ka lapeng la monna mo e leng gore mosadi mohlomongwe a agileng lapa le monna wo o ithobaletse ke moratho wa wo go jwale o kae o bogadi bo e leng gore mama ka bo yena ga a ja le ge e ka ba sente ene motswadi o mongwe le o mongwe ga a lebeletse barwedi ba gage o šetse a bala gore wo ge ba ka notla ke tlo nyaka boka wo ge ba ka notla ke tlo nyaka boka jwale šiba bano ba fola mahala ya bona ba sa tlo bethwa ke re ba le monna ga a kry-a dilo tse di sa nyakegeng ka whatsapp banna re swane ka dipelo mara a gone monna wa dumeletseng go betha mosadi kwata ga botse malome ka kapa banna ba patlame ka inako o tlo swara wa swarela dilo tse di sa reng selo wa swarela mosadi we e leng gore go wena go namela vene yena o sepela lo mo monna wa pele so re le banna re santse re leke go etaola ene go nwe le prof re ka gare ga matšatši a lesometshela a kgatlhanong le tlaišo ya basadi le bana ya so a ke tsebo kgopelo bolela ga teng okay mam nna gona bjale nka se re a sanke ka ba le diphoso mara gona bjale mo keleng ke ne le nnete ya gore a ke ne batswadi mara motswadi yaka ke abuti ene ke mogadi baka mo keleng ke tshepa gore bo abuti ba tseba gore ke kae ba kwane jwang ga ba re ge ba bolela ba bitša ngwanaka ba reng le bana ba ka ba tseba gore ke kae nna ena ke tsebe gore bona ba rate mo nna keleng ke tseba ba etla ge ba le ba boelela go kwane abuti go kwane mogadibo ke batswadi baka go lokile mama mara wa bona maele a ene bošaedi nna ke last born le kgapela ke boletse ka re nna ke last born ene mathata ke a kereile mara gona bjale gore re rarolle a ba sa bolela tšela tša mosegare ba šetse ba re mama nto ngwe le ngwe ke metšolong ke mama bjale re tlo rarolla ka ra e sa le tša mosegare tharollo e tlo ba gona tharollo e tlo ba gona mama le tlo kry-a thušo mara maele kapa se nna ke nyakang go go lemoša sona le go go bontšha sona ke gore mosadi wo mongwe le wo mongwe o swanetše a be jwale ka pekwa ge a ne le matsuana ga ge pekwa e fofa godimo o swanetše a netefatše gore o apeša matsunyana ga ge ka diphuka matsunyana ga ge a bolokege gore a seke a ja ke pekwa ke dumela gore le ge e be e le gore ba geno ba ile go wena ba re sepela and then ba tletle ba re ba ge ba tlo o feleletša then ya ba gona ba tlang go tšea le bana ke dumela gore o be o se wa swanela go thabela lenyalo go fitlha mo e leng gore o ka dumela polelo tša batho ba ka gae wa sepela wa šia bana morago
e file gore ba ne phoso tša bona mohlomong le gore ba tephe masogana ba dule kowe ba die dilo tše ba di dirang ke ka baka la gore ba hloka lerato la mme o ka no be ke sa bolela mama a kere le ge o ka tlhowe ya go bona o ba hlola a o dule le bona taba go hlola motho le go dula le motho ke dilo tše di fapaneng a di swane then ge o dula le bona ka nako ye nngwe le ge ba go palla le ge o ba kgona mara ba kgona go bona tše dingwe tša tše e leng gore wena jwale ka mma go bona wa di dira gore ba ka ba mehlala o ka ba mohlala o mo botse go bona ka nako e nngwe ge ba le go le ka gae ka nako ngwe ba ka no phentse ba ija ke ditlhong tša go no tsamaya ba ye go dula banneng ka baka la gore wena o gona ka gae mara ka baka la gore ga o gona ba no tsamaya ge wena o fitlha gore o tlo ba hlola wa kry-a ba se gona ka nako ngwe wa kry-a ba le gona so maele aka ke gore basadi ka moka ba ke ba tsebang mo ba dutseng gona ba dutse le bana ba bona ke magadi ba nyetswe ka bana ba dutse koo ba nyaletswe malapa ba dutse koo le bana ba bona motho wa mme ga se motho wa gore a tlogele bana a ye go dulela mola a re ke tla phentse ke ba lebelela wa e bona mama kore ke nagana gore ke ye nngwe ya phoso ye o e dirileng ya gore o dumele gore no a gone bothata nna nka no tsamaya ka tlogela bana ke phoso ke bonang o e dirile ka gore jwale ka mme nkebe o lwetse gore bana ba ka ba swanetse ba be mo nna keleng go tshwana le go ndwala ke wa bona phoso ke kgopela tshwarelo mara le bona ba sekano re ka gore nna ke tepona phoso bana pa ba itira bana thata ba fele ba ipona gore le bona ba godile re swantse go thuša motswadi ya re ba tlo go thuša mara ke bana kore le wena go ndwale o sa le ngwana ka lapeng la gena so le ge ba ka gola ya ba kgekolo ya ba eng e tlo no dula e le bana mo go wena ene ge ba tshwenya ke tše di ba tshwenyang ba swantse ba tle go wena o jwale ka motswadi ya bona o ba eletse whether ba tšea maele a gago or a ba tše mara o swantse o ba eletse ene o swantse o gopole gore jwale ka motswadi ditiro tša go swantse e dule o lwela gore e be tše di hlapileng gore bana ba ba kgone go tšea maele go wena ene o tlo o kgone gore go ba kgalema ba kgalemege jwale ka nako ngwe go le motswadi ditiro tša gago di swana le tša bana a o kgone go kgalema bana ga botse ka baka la gore le wena o mo go bona wa e gopola gone kgaetšedi tša rena tše ding di ile tša tla mo o mongwe a re ke ne 5 ya bana o mongwe a re ke ne 6 ge re botšiša sese ya bona re ei jwale wena bana ba no ba le bana and then ba phela solo so wa se ba khalemekeng a raua le nna ke swana le bona gape jwale nna ke ne 10 jwale ke yona ntwela ya gore ge o mogolo a le gona ka gae a se gore o tlo dula a le perfect ke motho o tlo dira diphoso ene mme le bana ba gage ba tlogele go itira bo modimo ba balle batho diphoso le modimo a balle batho melato mara go ka kwa bana ba ke especially kgaetšedi ya rena mola kgaetšedi ya rena o na le enga ke dumelana lo la ga re o hloka counseling le mme o na le yona mama wa tseba o ka nka go balla melaetša 8-10 mo no ntheeletse mama theeletse wa tseba re o kwagala kang gore o ne bothata mama theeletse wa bona yona nto ya go palela ke go theeletša ge batho ba bolela o nyake go no bolela waya ke yona problem nka go balla di-comment tše ka bantše 10 mo batho ba bolelang gore mama wowe o ne le problem shidi wa di bona nka go balla tšona batho ba bane le rena ka mo ba re theditše ba le kua gae mara ba kgona go kwa gore o ne bothata gape gore motho o ne bothata o mo kwa ge a sa kgone go homola and then ge o mmotšiša o nyako go fetola ba go hlalosetše wa e bona so go sa dumele wa bona tšintši tša ka mogae tša mathata mogala bo o tlo le thušang mara taba counseling ke nyaka gore re itšeng serious nna le lena o bolela nnete malome ka kapa koko o ne bothata nna tseba bothata ba ka ke nabo ba gore a kere wa mbo a tsa re bothata gore di-problem tše ntšhi gona jale nna ke right a kere bophelo bo ke beng ke bophela ka mola ga ke šetse ke botlwaetse bothata ke gore ka mola ga e ka mola go ne le batho ene a go ne motho e leng gore wa lebelela ka mola lapeng gore mo go senyega mo go senyega mo swantse re nna nto nngwe le nngwe ke e lebelele le e sa nnyakeng
kore mmereko wa banna ko o tšee wa e bona mara nna ke lela spone kore nto ngwe le ngwe ka molapeng swantse gore ke e lebelele le e leng gore e nyaka banna e swantse gore ke e lebelele ande banna ba gona banna bale ke banna ka gore e no ba banna ka ge e le gore le ba bona so gore ke banna fela ba go tseba ba ba tšeetše megopolo bale go šetše lena le basadi ba megopolo wa lena e sa tletšeng e sa feletšeng gobane ba le ba bona gore ke balwetši ba fokola mogopolong a kere le rialo a kere jwale koko o swanetše o tšee maikarabelo a bona gobane bona ba gona fela go swana le ge ba se gona jwale wena o leng gona o feletšeng tšea maikarabelo a go thuša banna ande jwale nna ka mola ke tšea maikarabelo a banna mola ke sene selo ga e bona a ke ne selo mara ke rwele boima jwa batho ba bantši ka mogare ga lapa a ke gane koko ga o ne selo nto re nyakang ke tšwelopele bana šiba bolela le bona tlatšanang re boneng gore jwale ba ka se dumele jwale ka tšhelete a ba dumele dilo tše ntšhi di pala ka gore ba swara tšhelete ba itebelela tša megola ka lapeng ba re se ka re botša ka lapa la geno se siwa le sa thuše mama ge le swere tšhelete nna mantso a senge ke a bolela because of ne ke bereka dipolaseng nna ge ke bereka dipolaseng mama a no šala le bana for mosegaro mantši bana a te tsamaela ra lokiša re bolele tšeo tša gago re bolela ka tšhelete ya go lokiša e leng kgale ke bolela ka mola ke re ntšhang tšhelete re lokišeng ba re nna ke ba botša ka lapa la a re topeng ba theeletše nke re ko ba theeletše re ba reng re ba fe chance motheeletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM di abela dipitša di a kgakgatha wa tseba di abela re ka gare ga sealemoya ka gare ga mogo go parara mo e le gore re lebeletše taba ya mme le bana mo gabotse go nyakega tšwelopele magagešo ka baka la gore ge dipošo di diregile go bolela nnete taba go šupana ka menwana ga e sa thuša selo 064-858-2771 064-858-2771 ke mo o ka re hwetšago gona go ba letlakaleng la Facebook ya rena ya 064-858-2771 go na le di-voice note tše pedi tše tharo fa okay emsareso mo moyeng dumela emsares dumela thobela ke a kwala le a kwala tšwelampe alright ke mogala jo le go ka mora mogale jana re a leboga a bona e ke theditše taba ya batho ya ka go ne le bothata yo bogolo go tlogelela mola go mma go bona ba mohuta mang bothata yo bogolo wa go tloga go mma go bona mma go bona o ile ka mahlong ka pelong pele ga ge dilo tse di tlošale ge bana ba ba golo ba no golela mo e leng gore ga ba ne lerato mma bona le bona ga ba tšheetšana okay jwale gore go dilo tse di ke di loka ge o ka loka mma go bona bana ba ba tseba mma go bona ba mmona ba bona gore ke mma go bona ke mo dilo di tlo ka bonafala ka baka la gore ba tlo kgona go dula fase ba tšeetšana tšeetša ge ba sa kwešišane o mongwe le mongwe o bolela ka mokgo ga a nyake gore o la fetole gao kore ba no kgakgana bothata bo gona kua modung mma go bona le mathomong o ile a thoma ka go tlotiwa ka pele ka na rošwa le legae ene mola e le gore yena o tipotsa o re ke yena phejane mola go ga bone mosadi wa phejane a gone mosadi ya phejane mosadi wa phejane ba re o dula ka lapeng o hlokomela lapa la mmago le tatagwe ga go ke ge yena a itile mara ge o ka thušega yena mokgekulo a kgone go bolela le bana ba ba gagwe dilo tse ka moka di tse o kaonafala ka gore nto ngwe le ngwe e dudiša ke molomo ande ola o mongwe wa le mogaleng a bolelang gore ba nyaka counseling e kang go ba thuša ya mathomo ke ya go ba roša mo ditlhaologanong e sego ya go ba bolediša ka molomo ba santse gore ba rušwe mo ditlhaloganong
ba kwane pele ba tle ba kgone go tseba kore ba temaganywe ba tle ba kgone go tle ga ba bolela ba kwane. ge le re ba rošwe ditlhaloganyong le ra jwang papa? Ke ra ka baka la gore ankere ga ba kwane ka polelo ene tlhaloganyong ke bolela thuso ya setso ka mokgwa rena re maaforika re thušanang ka one e be gona mokgekolo a thušiwe pele ga ge e le gore ba sentse ba dula fase ba bolela ntle le ka mokgwa gore ba thušiwe a gone le gore ba katle ba kwana ka gore ga ba tsekeane mokgekolo la sepetseng ke bogadi ntle le tumelelo molodi o sepetse o dula le monna wa mothatišang ola o sepetse o dula mo a dulang le yena mo ena a ileng jalo wa bona gore dilo tse ke maphaga a gone gore di kopane ntle le gore di kopantse ke ka baka la ge e le gore ba tlemaganye ke ka mokgwa nna ke e bona mogale ba tla e bona ba bangwe a gone molato o meipa re lebogele kudu go bolesana le na bošego ba lekgono. ke a leboga. Thank you. 064-858-2771 064-858-2771 ye o itheleditšego ye ke Mutse Community Radio ya lekgotlakgašo la selegae gona fa le go 96.3 FM. Thobela ka mogašong ke le hloka ina a no zama go lela speedi mara a re ke tšwele pele gabotse gore basadi ba tenyadiše gore bothata go tloga go le ka mo gae tonto go lokišwe ka mo gae ka re ntho e lego ka mo gae e ya boloeng ka re ke selo se se lego ka mo gae bothata bo ka mo gae dintwa tše tša bona di hlola ke tšona dilo tše di lego ka mo gae ka re ke kwešiša gore basadi ba bona bana ba motswadi ba dula mo banneng and then mo banneng bo gona se ba se tšhabago and banna ba šetše ba bona orawa bana ba nka re ke botšhabelo ge ba tlile kwa go nyadiša ba bona gore mathata ka kwa gae ba a tšhabetše so le mmago bona o tšhabile ka kwa gae ka moka ba tšhaba ka kwa gae ga botse bothata nka re bo ka mo gae ga go lokišwe ka mo gae dilo tše di lego ka mo gae dinoga le dilo tše lego ka mo gae dikatse le dilo tše ba di bonago tše di lego godimo mazenke ke tšona tše ba dirang gore ba tsamaye ba ilo tenyadiša ka re mathata ke mathata le go ko gae ba tšhabela mathata a lego ga gabo bona ande le mmago bona o ba ile go batla ba tlo kokota ba kokote nyaišetša dula kwa mo a dula go gona mo a tenyadišitše so ke kgopela gore ba lokiše ka mo gae and then dilo di kgone go ela sekeng bana ba kgone dula ka khutšo ka mo gae gore ba kgone go ba nyala ke ya leboga Thobela. Yeah, re a leboga. Hey, Thobela tate ka pa re tate Brevi. Le o ba ka botlhaba re ke ba tshedi ke botlhokaina. Hey, tlokaina le ba dabo. Le ba go bona le ke se ka gabele ai ba swada ke di ka gabele ka boka. Ke di ka gabele ka boka ba di pulela ba gore ba fetolada. A go loke selo ka dite ba ya ka kalafi. Ba ya ka kalafi batho bao ba ya ka kalafi batho ba bararo bao ke di ba wa lewa ke ntwa fela boe go re ke ga kalafi ene ba ske ba naganela gore ba go bona wa loya ya boloyo ske ba di naganela batho ba kgona go šomiša botho ba kgona go šomiša botho ba bona ba le ba bararo jole ge ke ba tšheditše ei ba letša ka gano ka moka ke mma go bona ke tlhokaina ke wo ba le bofone ei ba letše wa le bofone o ka re o ka gona e le tlhokaina le mmaga e ba letše ka botse ka re ba fetolana go nyaka ga hlompho ka gare ai tate Brevi ko ba bona bone batho bao ba nyaka thuso ba nyaka gore ba nyaka thuso ka gare thuso e kgolo o ba beiwa ka thabana ke šaetša ke re yalo le be le bošego bo monate dako ya ke maikutlo prof ba romela ke ba theletše ba bolela se ba se kwago ntate ka kapa ke dumediša ke le tlhokaina ka Motafolokopo ke re ke tsamaya mo latabeng la ba reng mama o re mo
tlhako ya pele e gatileng le ya morago e tlo gata. Mama o nna bogadi mo e leng gore ga a nyadiwa. Sestere o dula le monna e leng gore wa motia. O mongwe o dula Mettleburg le Matswale. Go ra gore tabela ya gore mama o e boletsa re tlhako ya pele mo e gatileng le ya morago e tlo gata. Ke bona o ka re e tsamaya gona ka mokgwa. Right. Okay. Morwa motjha le kae mokgonyana? Mmediša ngaka malopo ka moo. Ra e kwa taba. A ke no re mo go dikgarebe tšeo. Kgopela gore nke le be le tlhompho bana ba ka go motswadi ya lena. Nke le be le tlhompho. Le tsebeng ga botse gore motswadi ya lena o bile le maikarabelo a sa le imile. A ba le maikarabelo a gore a le tliše lefatsheng. Ha le fepa go tloga ka tšatši la mathomo ge le tlile lefatsheng go fitlhelela gone jwale ka yona nako yona e ba le maikarabelo. E ba le maikarabelo. Ke ra gore motswadi ya lena o ne le maikarabelo thata ka lena. Jwale tšeo le di bolelang keng mo go yena? No, ebile la nkgatla ka taba gore le bolela ka tumelo e le leng ka gareng ga yona. Ankere tumelo le leng ka gareng ga yona le tsene mola lengwalong la le fiti ko 26. Ankere mola go verse 14. Ge le sa mokwe modimo wa lena ga go ne mo le yang kwa motswadi ya lena. Tlogelang go ratharatha ka mokgwa le ratharathang ka gona. Go nyatša motswadi le tepakela mathata fela madimabe. Ene jwale a ke botše motswadi ka go botše mama. O ka se itšoa go dula le monna bogadi gomme ba kokotile fela. Ba kokotile. Tlogela go tenyadiša ka bana ba gago. Tlogela go tenyadiša ka lefase. Ba ino kokota. O ka se ba tloga wa ya ko bogadi ba gago. Ene nna dilo tšeo re di kwa mo go di bolela gape o ne o tlanya maleme kore o ne o tlanya leme. Kgane go diraga jwang motswadi? Aowa go phele ka boiketlo ka lapeng la gago le bana ba gago. Manna ba ka gareng ga lapa a tla ka ona bokgono. A ke le lebogeng. Thank you. No jwa ka matlala Ramoshebo banna wa kgalemela mokgekong. Tobela malome ka kapa le Dr. Moremi ya le damišago bošegong bja ka tšeno ke sekuku sa sethole ka go bokwane Newstead. Malome ka kapa le Dr. Moremi gape le gone gona le hlatlhegile ka ye kgolo ka nnete. Ye e tloga e nyaka bapedi ba nnete ba go ikana ka nnete. Hai malome ka kapa teach me professor. Ke theeleditše ke le ka kgobokwane Newstead. A mantši a ke ne yona ya lehono a pediša sharakane ka nnete. A ke kgone go kwešiša pele morago fela go a olelwa. Ke hloile tsebe ke theeleditše le go ithuta tše ntši tše ke di kwago lehono mo go seyalemoya sa MCRS. Danko le gole Dr. Moremi le malome ka kapa le gole le godimo le a seaga setšhaba. Danko. No
re a lebogahle re a leboga professor ba re gole re ka ke tlou yeo e binago ke ba ga moremi ba buletše batheeletše ke nagana gore ba tloga ba kwagetše kudu gomme le ka no tša sebaka se prof la e ritela jale ka sebaregare ke tla ritela kgaitšedi ya rena ka fa ke mokage lefetša lebe le ba fe di-phone number gore ba kgone go tseba rena ba tloutša baroka ba hwetšagala ka joang le bao ba nyakago go tliša mathata tharollong. A ke le lebogeng batheeletši ba Motse Community Radio Station, ke leboge ka dikgokaganyong tša leago ka di-Facebook. Balli ba rena ba letšatši thokolosi tšwile le kgono le tlile go thušega ba go fa maele ba lefile mama ke tlo go thuša le bana ba gago ke tlo go thuša ka tše ka makana ga tšona o tle le mogalabe tata go bana ba le yena a tla kry-e thušo le bana ba gage ka lebaka la gore ge re thuša wena o nnoši e tlo ba bothata jale le yena santse le mmotse tlo le thuša dilo di loke di sepele ga botse le šata le fele go loišana go fele bana ba robale ga botse ka gae megopeo ya dimpša e tshumilweng meleko e boele go beng ba yona le lena le kgone go loka le tšo ka mogare ga seemo se go ne ntho e ba e bitsang gore ke family curse ka sekgowa moleko o e leng gore o berekile go nore o šale family morago ba no riagalela ke ntho e tee ya go swana ke se se hlagang ka gare ga lapa la gago se se nyakang thušo le hlokang gore le tšwe ka gare ga mathata a ke tlo le thuša ka go le hlapiša ka ditaelo fela santse re ya go nyako tseba gore bana ba geno ka moka ba masogana why ba ba tšeetše dikgopolo ba ba go baditše mogopolong ge moloi ya loya ngwana a mmetha ka moloko wa gore a latlhegele ke kgopolo go tswalela lapa ngwana le sogana ge ba mošešere kantšha go šala lena le ne le nnoši le basadi le tlo nyalo le ka sešale le ngwana a seng ga botse ka gae gona potšišo ke gore wa e le sa nyale ngwetši ya lapa ye ka tsoša lelapa la mamago gobane ba nyaka go nyalwa bana ba gago santse ba boe re tle re ba bulele lenyalo ga botse ba seke ba tikiša bogadi motho ga a tikiše motho o atla o a kgopelwa jwale le tlo tla gae taba lena ka išala morago ra bona re bereka jwang nomoro tša ga moremi ke 079 170 9862 or le ka founela 060 959 0303 ge o nyaka buka o founela 060 959 0303 ke mo e leng gore le tlo re kry-a gona thušo yona mama e gona re tlo lefa yona ya ka mehla le ka matšatši sese o ke mmago lena motho wa go tsoga bošego o kgona go dira gore mmago lena e be yena ba tšeang seriti sa gage ba se šomišana ke kgopela gore le mothušeng o lebelege go tloga bonnyaneng a le godiša ka magetla a gage a le nyakela dijo a le ruta go ja a le ruta go bolela a le ruta go abula a le ruta go ema le kgono le basadi ke kgopela gore le seke la mo fetogela gobane tše a le rutileng tšona ka moka le kgono le ya di kgona ke kgopela gore le mokwe ke mmago lena seke la bolela go feta yena e reng ga a bolela le motheeletše mama bana ba tlo dumela se sengwe se e leng gore wa se dira sa phošo ba go tlogela e re ge ba go botša o ba theeletše ke bana ba gago o tšee maele a bona re nyaka gore lapa la gago le ya gege ga botse ba godile ge ba leso ba godišitše ko wena na se rena o bo o ba godiša gore ba tla ba fihle mo ba leng gona jwale thušo ke tlo go fa yona le bana ba gago le motse wa geno re tla le thuša mara ka ge o dula le mogalabe ke kgopela gore o re tlele le yena ke a leboga ke lebogile kudu malome ka kapa batheeletše ka moka bašomi ba re šomang le bona ba ba tšereng matsapa ka go tšea didata tša bona re a le leboga bagešo
re a leboga professor, re a leboga hle mongaka. Dinomoro tša pitšeng tše kgolo magagešo mo e le gore le gona le ka kgona go romela mathata a lena ke 066070341 066070341. Nnete fela ke gore kgaetšedi yaka bana ba ka se tsogile ba goletše motswadi ya bona ebile ga ba swanna go golela motswadi ya bona. Batswadi ba rena ba kgona go dira diphošo tše re kgonang go di bona ka mahlo, mara re swanetše re ge re ba fa diphošo kapa re ba bontšha diphošo tša bona, re ba bontše diphošo re ikokobeditše ka hlompho ke batswadi ba rena. Ene re ka se tsogile re bile thaka tša batswadi ba rena le ge re ka rata. Jwale hlompho e godiša batho. Mama, go ba motswadi go hlokega hlompho ko baneng. Ge o bolela le bona, o bolele le bona jwale ka bana ba gago, o ba hlomphe. Ditiro tša gago e be ditiro tše e leng gore bana ba gago ba tla kgona go go hlompha ka tšona le go go tšhaba. Diphošo di a diragala mo maphelong magagešo, re dira diphošo, re phela ka diphošo, ebile molomo o a senya, ebile molomo o a boa o a lokiša. Mo e leng gore go senyegile gona go senya ke molomo.